Bisasan metong lareng Kapampangan Cultural Advocates ami kamalino a Cultural Master Plan king Pampanga. Kambe na ning 449th founding anniversary ngening daratang aon sining Disyembre ning probinsya keti Pampanga. Nga na ning Kapampangan historian ay Professor Francis Fry Musni, may buglang mapundiking problema ang giyaman ing pamagmasusiking kultura, misasamutan niyang politika. Ing dapat akwatang mikitikit metong tamo mo panlalawi. Mika master plan for culture. Kaya nino mang politiko lukob o lumwal, dapat mika legal framework. Agpangpakang musni, asno kanu kababo panimanman rengke ang kabalen, amanimbangan king kebyasnan at tutong pamagmasabal dareng pamuntok ning balen. Alulto ka ring mga labasan na panahon, infrastruktura mo, ing pupugayan raking karelang pamamuntukan. Infrastructure na mo, ing sukaran ta mo, king gilingan ning meto nga politik. Kaya malyari bang ing masabal na ning kultura at king kaladuhan na ning kayang memalen. Sukaran niya naman nung mayap yung politiko. Balaw siya naman nasbu kami sukalalub ing Kapampangan a language scholar ay Mike Pangilinan. Pauli na ning pangalako na king pwesto king sinupang singsing Kapampangan Cultural Center king Angeles. Nune, pauli na ning alayang comprehensive cultural mapping ing probinsyang Kapampangan. Puro mo itang pialben, tang bata masayala rin, tao pambaligo, puro kan pambaligo. Pero nun tayo, itang talagang masabal. Itang talagang maya pa plataforma, programa, batas. Bang ipanluwalo tayo nga manong siswan. Bang biyayan tayo nga manong siswan. Datanggap na mamamatay nga manong siswan. Sinwata na nemang Cecil Yumul ametong Kapampangan Advocate Reng Opisyalis ning probinsya. Ay era kanwa kakuang pagmaraguli nga manong siswan. Kenamo kanong malating bage. Apa mag-aslag kapabalwan antimoking tarpulin, reng politikong Kapampangan, masasaula daya ka reng dayo, amanok nangan king labwad Kapampangan. Meto nga kainan da pa, ganyan, itang akakita mong weakness bali. Itang akaki mo mismo na kay ka rin tarpulina, ang popotang anti mo, maman-interview, kang poya ko, neng kay potam yayabe ko ka rin plataforma, o panagalugan da ka? Agpangking United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, definitely endangered ne kanu ing amanong Kapampangan, uling keraklan kareng anak ngeni, daniya babalo at gagamitan ing amano king karelang pamibale-bale. Paulo G. Santos, CLTV News.